to e whaafelo i atu tala fo la Radio Samoa i le nei tae au isi mai le whaafonga o tala o le nei fo i asa tofi. Ua maua se emaili mai le wafi au kilani, le whaapapole ino le au whai ngā luenga i le mamafa o ngā luenga. Report le News Hub o lo ta uai se emaili na liki tua mai le pulenga le wafu i kamupani o lo ngā whamawhamumoli mai fafo. Maua fo i o le whaamawai o nisi le au whai ngā luenga ma le mamafa o ngā luenga. Wa tili ai ona whainga tau na whaafo i ngā luenga le wafi au kilani e pei ona masani ai. E o atu i le tolu vai aso leo lo whaatalitali i ngā tai o le wafu le tele o waala o loa, o lo o mai mauta o le kerisimasi, o no le tuai o na maua wanoa e taula makilia i le wafu. Tusa ma le luas fulfitu nisi tāta whai ngā luenga i eile to mai whaapitoa mo le whaafoi no lifi, o lo o whao ngā ina le wafu o lo o mo mia vave, ma e whaapea, e le o maa wei tutono ni usila. Ma ua whaatalo sa ngai e le pulenga le malo mo se feso soani ina ia sa ili mai fafo. O le imeli le nei ua whaato e sei fo i malpule sili Tony Gibson i kamupani wa afia o no le whaatuai o na maua o loa mai fafo whailua i foi o lo ngā lue malosi le wafu malana au whai ngā luenga i le mawhai e o iai ina ia vave o na kilia uta mai fafo. Ua whaamaunia mai o i la ua e to alua na mali liu i le helikopa na pa o se ulu ngā li i mai kalai estete. O le tamaya Andrew Hamish Davidson o iana paila teina le helikopa o ono sfulu tausanga malona faletua ia Lingen tolu sfulu iwa tausanga. Whaapeo le ulu ngā li i malala ua whanau, whaatasi ma se tasi o tamai TTS na tie mai mo sa lato ta whaonga. O e ua mali liu na umai lava o la ua soifua i le matawhanga i kai kouda ai whaasau ina umal whanau, leo lo whaamanu alia tinga ina le to tolu. O le masino o ke topa le ana whaatawina i le pailate o maliu le nei masini. Ai mai se tasi o tangata e lavalona to mai nei masini, Bill McGregor, o le tu ainga helikopa le nei, e le leo na whaamaumaunga i tu tausaunga le mu, ma o le fausanga fau, ma losi toi le leile road system. Ua tu whaatasele community ma tua kalai sete whaapea o ngaloa o ngai le whanau o le ai neini matua e whaamawhanawhana i le ainga whaanoa noa. To alua li ita i luas fulfata usanga le matutua na a fia i whainga mata ngā gengi o le Roast Buster wa mōlia nei e leo leo. Roast Busters o ni whainga whaasole tū la fono na whaia e se kulupu po se gengi o le italavou au kilani. E mai lei aita maitai, muli ane whaia i eife usua inga wha malosi. Whaapeo le vaol tausanga i luafes fultasi ma luafes fultolu. Le analia e mai eife usua inga na whaia manise tamaitai e le vaol se fulu lua ma le se fulu wono tausanga. E ui le umi o su esu e ngā leo leo, e le iaini mo lianga na whaia. Ma se iau o mai ai le tausanga nei, lea whaato a whaauruai, ma toe whafango mai ai loa, le su esu eino le nei mata upu. E se mai le to lua o mo lio, le isi to atasi e to tolu i ai, o lo au mau nei atunu umamau, ma o le a mo lia pe ato e taliu mai ni usila. Ai mo ila ua wa mo lia, e tutu la i lumo le whaamsinonga i le aso lulu o le vai aso fou. E o atu i le 2 miliona pasos o lo kili vaina e couriers a le New Zealand Post i le vai aso. O se taimi pisi tele mo le falemeli ma o saunoa i le polesili o le vaenga o maketi, Chris Wong o se matati a le fanga i lunga o le 2 miliona na whaamawina i le vai aso tāluai. Ma o lo yeilo na talitonunga o le alualua i lava whaapesa i o lava i le aso le kerisimasi. I whaamaumaungal masi no November le ana tele ai ina alu i lunga whaataunga tangata whaatau whaia online. Tu salema le 5 se lau valus ful 5 miliona tu pe whaalu. Ma o se si itanga e luas ful fitu pasene whaatu sa i le taimi lava le nei o le tausanga tāluai. Ta ue wang e o atu le tolu se lau paso se tau au le whalemeli i tutono le minute tasi. Ua whaopopoai le New Zealand Post DEC Vance Moki Liva a toaim tangata whaingaluenga whaopopo e fesoa soani le pisi. Lo iei fuafuanga le New Zealand Post o tusi ma whaamamoli e taunu uatu ele iho i le asonga fua o le vai aso fou, le aso lua tasi o te sema, ta tau na taunu ele i tā longo o le kerisimasi. Ma tala muli muli o le tae au, a o tatali le tui al koviti, fōlinga mai o atunu e malolosi tamau a inga lea ua latou mai a oka ina le telo tui pui pui. Pe a fua i eile ngau sia ino vai la au le taimi nei, e na o le fāsa fulu pasene le telo tui pui pui e mawhaio na ofo ina mai, a ele i uma le tausanga fou. Pei tai, lea ua silia ma le afa ua mai a oka ina e atunuu, e tusa ma le se fulu wha pasene o le whai numero tangata langi. O au se talia, ka anata mai apani, ua mai a wha amautinoa la tau te avele silia ma le tasi piliona o tui pui pui. Ua sa waima le fautuanga le so upo le Oxfam, Joanna Spratt, e sili ai i ani usila, o na whaatalo sanga kamupani o lo ngā sia nei vai la au e whaasoa mai le tō mai ma te konolosi, ma a whai e talia le talo sanga,
O le a tele vai la au e mawhaiona ngā o sia mō tangata uma. 2.7 miliona le peimeni mua mua New Zealand mo le COVAX, po o se tasi o vaenga le World Health Organization WHO, whaia mo le whaatawino tui pui pui mo atunu e maula lalo ta mau ainga. Le a whaatusa leo whai numero le whaitau piliona wa fua ia eisi atunu e pe o Wharani, Korea, Spain, a tua mo le Foundation a Bill ma Melinda Gates, i le masina te haluai. Ta uai le WHO be a ma le 2.4 piliona e mo mia mo le tausanga e lua fe 2.8. Telephone nala Radio Samoa mo le nei whaitai au.